Nah, ruwes mangkin mlinggih lantur sane mangkin margia carewan. Dari duotan sarang ring penerus asma punika. Ibu-ibu kalau di bos bergeser di bos jagi margian caru duotan niki. Berarti sesana jadi nyarangan cara buat bikin terus. Mangdone sang palatro bapo beli tur boleh genah sane becik ngeras iki mangke. Nggih, niki para penerus akma mangdone enten eling maneh ring jiruan iki. Mangga dulu sukumaki nyene. Nggih, iki Bapak Dina sampun katur caru penerus akma mriki. Mangke ngeras tiyang pratisitana sinau sami. Mangdone boleh genah sane becik. Manut suwa ngarma suwa karmonya nih, baik percepatan. Karena makin itu nomor 3 sambil masuk. Hitungan ketiga makin bebas Mas Surya. 1, 2, 3, lepas. Pertanyaan manggil saya yang itu saya tuakan, manggil juga merayu sang beraya besar, menantu pacar aku bilang ngamal ayah lagi. Dalam itu saya ini bukannya itu manggil nampak-nampakan pelajaran ini balik semuanya. Raya rezeki yang saya kerana besar, lalu rezeki. Bila hari mereka bersangkut pada Allah. Mobil maju lu. Okay.
Jangan tadi ini. Buat maju. Hasilnya nana sorean.
Jadi ya, dia cang ngambil dia, dia cang ngesel. Jangan cang ngesel kan dia.